Mukwani wodine ya Karama Tigania East ni bonanite kwaga kunganirwa ni kiria bakuga ni gutigwa nyuma kire witi na mbere baugete ni bautatiri na kinya bate kurikanwa ni MC wao James kana kinya mubunge wa Guntuko ni we mpuru wa bure imwe ya thina iria nene bonete nteriji ni wagibwa stima Guntuko bakiuga stima echithiritwe tigikurukira ntereji ende bobationa stima baugete kinya mubunge wao hata ingia wira ne buria abekirire bokubare transformer John Thiga Naiji akaria bakuma ntura ya Mukwani gondia Karama giciko bunge Tigania East ibonanite kuria kwanirwa kuikira bakui wagi ba mirandi yothi na mbere guntu gukwirwa mantu mabarabara stima na kakinya ruji mwe kwa nyithai ne ori ontu kwaria no ntu bombi tume roro tuma wa tu aitia ndre ave pute nankare nge kwinama no ntu bwa gweto chanja thimu tore goro tore gathina muno meto ya to muka yoka yote na mbana tano otomba ko bethiro kinya mundu wae bato to na kinya chuki moje yo totomba ko na oto chuka no to testima kona tu ngo itore ngere kinya njwere no to mwe ko agurie mwana ide nwa mwanka Karama babo ka yote na bia bigibigi re totomba eda na na beto bata ko njwere bato to ndire ba kinya da ko na yelle jiara babo to meria to na to ndidu ingere bigibigi ana beto ikothira maoro no to bwa maiya itiona barabara cheta ikethonga thagwa mwakora mukaiya kamatwa kwanja to ciele toto wige cibitare torito toto merio kamatwa bigibigi ni ora to kubathukwa nara boro tithirite kiara mubunga wa Guntuko no mpuru mtu abure mwene MC wona James Mungathia ko ntoko gweto Mukwani torokera tha 11 twetete kuthura aesimiwa kenda toritero ngwe na otengwe batu tonete ndene torarera Mukwani tumwazimiwa mporo aria kwa twekera transformer kieni nekeka kantika na town yeto Mukwani batu totaringa kurwa renge lakini kakora twekera transformer batu tena andro nwetwe nende batu Mukwani gatukuwatere mwesimiwa wetu mporo abori tomwera kura na nkoro emwe tomwendete pio pio kwa wito nato rikane oya mwesimiwa mporo abori tuiba kwa kiwa two time nye Ruto kote butha connection orombanya transformer kithirikari na muchore wa Ruto ende two-time na ata tukwenda kuwa two-time batu twekiundu ne mtu akiri achiringi bepte aita koenjwa na akari bepte ochoka ringi na kenjwa bepte ende kuona ni abo mwana ogu mtu akienjwa atumata chiringi wa 50 wawe twera we thirikari no karetie mwana eto atawa kithure kindiki ibo ntogere tiara bieleguru lakini metie tiania Karama na Muthara toburi tukoira kwa twana bara beto bora imaitha miunda yeto Rwanda ni etere batu tutari Rwanda inara barombete atongeria botigira iba kwakiriro kyo kagitani gaka nonto baria kubathikire gitere mwanko ngirichire 47 bakabonia buraka inagira mwereni ibabu atongore beto mwanga 2027 ndebori atere ni beto mire mandela ya Roma torene to batu to kwa barabara ire kondiri na county government na national government kumantore Mukwani chombe ikuenjwa with immediate effect oeta ithira ikeni na yage tukiraga Mukwani maiga ya kunyante meyana ateyombikia oringa wa koro baraba inge tukara tukura tundawa to bachora kenda no at least bombo cha ntuko wengi MCA ne tafadhali atoaelie auto promise bo muno agitwira na yeti gutubuthiria keni na mwanka thai nya tukunoga na mwanka thai tukua mheshimiwa na ya tushughulikire etha atushughulikira batu 27 to 10 na ibo nto toroamina kanu kamo toranto ba Mukwani tori wa 1 kiripotera weru weekend kumantere Tigania mbeta wa John Thiga.